الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره، واعلموا أن الإسلام نظم المعاملات التجارية وفصلها تفصيلا شاملا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على البيع حين سئل أي الكسب أطيب، قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ولا شك أن التجارة من أفضل الأعمال لتحسين الرزق وخدمة المجتمع. ويتميز التاجر المسلم بتمسكه بالقيم وتوكله على الله عز وجل. لذلك كان لا بد لكل تاجر مسلم أن يتعرف على الأخلاق والمأمورات والمنهيات تتعلق بعمله التجاري أو التجارية. قال عز من قائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سورة البقرة آية 198. musidɓe julɓe tedduɓe, en yetti Allah, en jarnimo kanko o wahidu dayan alladhi la yaghful wala yanam. En yettimo, en jarnimo hombo on Allahu subhanahu wa ta'ala mo andanɗa hoorema o dagini ko wiyete ngeygu gon, o waccinu, o mantinu, o towni martaba ɗum. Julayagal ko hunde hittude mantade ka Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi piiji buyi ko addata misal on ko no faamora e ngeygu, soodugol e yeeyugol. haray ɗum ko hunde ɗaɓɓande ka l'islamu, julayagal. ko ɗum waɗi hande e juma ñande 15 sappordu suumaye halfinaɓe ɓen hellaka diina ka leydi men lagine ɗo, ɓeɗo ɓe suɓike hutuba juma on windande nde yo wonu fii honɗum fii ngeygu. ko ɗum waɗi en seedike ala reweteɗo nafa ronke rewede lorra. si tawi o rewaka tum ɓe rewali mo ɓe lorroto, ɗum ala heɓotako si wona kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi kanko o galo bajjo seɗiɗo ɗo ko kanko tun rewete. ko ɗum waɗi mo handi e rewede, ko kanko waɗi ko rewire. ko ɗum waɗi kañum kadi aray en juuli e ɓurɗo teddude e tageefu o. ɗum oɗo no wiye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo teddude e kala tagaɓe ɓen, yawtuɓe ɓen e arayɓe ɓen. oɗo juulugol e makko ko kisal, awa nanugol inde makko, ronka jantade inde makko ma juula e makko. ɗum ko ella noon
wonande waɗuɗo on wonande mo juulani e makko on yo Allah tawni en e juula e ɓene laɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɗum yawti honno jiyaɓe Allah enen fof hawtiten hulen Allah si en woni goto goto hulen Allah sen hawtiti hulen Allah sabu noon kulol Allah ngol ko ɗum woni keeye kala ko ukkiɗa e mum kala ko naatuɗa e mum kala ko gollirta e mum dadal heɓaaki heɓotako lumbinta si wona kulol Allahu subhanahu wa taala ngol ko ɗum waɗi ɓe wi jiyaɓe Allah hule Allah e jokkiton e iwtiron ɓaawo yamiroje makko ɗen kanko Allahu subhanahu wa taala ko yamiri ko waɗon ɗum ko haɗi kon accon ɗum hananaali banu adama ka o naata e gollal kingal ma kesal si wona o lando hihi ko honɗum Allahu subhanahu wa taala yamiri e ɗum wallahi si neɗɗo on alhaali mum wayini tawi kanko programme makko on code makko on guide makko on imamu makko on chauffeur makko on ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala ka o natata kala ka o townata riɗo o lando ko honɗum alqur'ana wi e ɗum ko honɗum sunna wi e ɗum ha o hewto yehi ka o yahata to o tippata e gulle o barmata hay o yeɗi o yanata hay o yani ngal musata ngal barminta awa neɗɗo on ko woni ƴoƴuɗo honno ko iwtirɗo ɓaawo alqur'ana e sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wallahi o ɓay gurdam moƴƴam o heɓay kisal timmungal ɓey mure makko nden ɓe faamotiray golliteteɓe makko ɓen ɓe faamotiray haray ko huli kon ɗuuɗa ko gooto o huli mo wiye Allah jokkiteteɓe makko ɓen ɗuuɗa ko gooto on no wiye Muhammad sallllahu alayhi wa sallam on mo anndanɗa hoorema kala ko o maaki ko no woniri kanko ko Jibril iwtiri ɓaawo makko tawi on ko yamirta ɗum ko Allah subhanahu wa taala o wiya mo wiw yamirɓe ɗum ɗo haɗuɓe ɗum ɗo yoɓe accu ɗum ɗo kanko on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo ɓe wi'i wondema dey ande l'islamu on o yuɓɓidiri piiji ɗin fof o acciraali ni kala hunde kala ko waɗete ɗi ko dewgal ko fembungal ko fatunde ko keeru duɓe kamɓe mana waɗiɗi keerol keri kiidije ɗe woni hakkunde maɓɓe ko resingol jiyoma woɓɓe ari no faala ko suka ma on ma miñamma no faala resude l'islam ajjale ay muɗum hay si tawi goɗɗo no yahude o tawi yimɓe l'islamu wi ko oɗo hiwroto o yaɗa hiwro oɗo o yaɗa kadi hiwro oɗo l'islamu accali hay hunde ko ɗum andi toon famugol l'islam on no jogii nafooreji moƴƴa noon l'islam on o yuɓɓidiri ko wiyete almuamalat attijariya awa on say noon kadi o fensenni ɗum hattirde no fensenorte noon o wallini ngel be e pilasi mum an e oɗa on golliday woni kanko ko jelu o jogi an ko jelu jogiɗa onon ɗiɗo fof on ɓortoto ɓiirol lakkere on gollay on ɗiɗo ka joni kanko o itti tel o itti guluji sappo an a itti guluji sappo ko kanko ɗum gollata an a gollata awa an kadi o ɗum kippoyɗa ko an soɗoyta makiti on ma o min mi faalama wadde ko wiyete sarden kon kindiya to ma dibreka to ma forekariya ma nokku goo joni mi waɗiri sarden on ceeɗu mi waɗi toon pute mi waɗi pomme de terre mi waɗi basalle mi waɗi tamati
kono noon ko min tigi ɓortoto yarna oɗa kadi waɗi sifa ɗum kono kanko ko ndungu tun o waɗiri ko si ndiyan ɗan saaƴi iwgol ka asama yarna si yarni on sayi o tettoya si ɓenndi o waɗaɗa ka magasin min ko si mi yarni ko min tigi ukkoto toon ka ɗoope kippa fi ndiyan ɗan yarna ayna ka jeeɗu l'islam o sendidiri ɗiɗo ɗiɗi ɗa ko ngesa kono ɗa ɓayru ko ɓorto yarna ɗa ko min tigi ɗi yarnata oɗa kañum wona ɗum kanko ko ndiyan ɗan saƴata tawi haqqe miskimɓe ɓen no seedi ko iwata e gese ɗen ɗiɗi no fota rek ka golle fof ko sardin fof ko pute fof ko pomme de terre fof ko basalle kono ɗa ɓayru ko ɓorto yarna no wona kadi hara wona ko komi konti ɗo tun mana kala ko gollete hara ko min tigi gollata yarnana hoore an e gollowo fado Allah yarnana ɗum wona gotum ko waɗa noon kañum kadi ɓiɗɗo duwiɗo e ɓiɗɗo suddiɗo ɓe fof wonno ɓe hawtu nene e baaba wonno ko baaba tun ɓe hawti kono si tawi baaba maɓɓe feƴƴini ko ronete no woodi ɓe fof ko ɓiɓɓe kono oɗa ko geɓum gotum oɗa honno ko feccere mana baaba makko sino acci tati haray oɗa henno to ɗiɗi oya henno gotel sonnajo on diwo on hara ɓe hawtunene baaba modi Allah accale ay huuɗe heddi ka noon en yeƴƴitoto en yirtitoto en ruttoto ga Allah subhanahu wa taala haray de yirtitoɗen e golliren alqur'ana on ko ɗum nafata en ko ɗum waɗi haray no jeeya e hunde ɗaɓɓirnde arsike julayagal ko hunde dagiinde si goɗɗo jokki ɗum o heɓay arsike si goɗɗo jokki ɗum o nafay jama on suuseeti on o nafay ɗo o nafay ka bulawa o nafay ka laawol ko alaji kaari waɗanen e poŋol ɗan kamɓe wattanen e ari yimɓe tampiɗon kamɓe wattanen poŋol e nde juulirde kaari ko alaji kaari waɗanen ɗo a jaman soñjike awa ɗum ɗo kadi hay toon hara toujours no wuli kono ɓe soodani en moteur ko juula yagal ma ɓe howani mawɓe sonnaɓe wonirɓe ɗon ɓen fof ɓe mara ɓiɓɓe awa juula yagal ngal ma ɓe jasani ɓe forage nafooreji ɗi kontatake e windugol yimɓe umra e nafooreji ɗi kontatake ɗum ɗo haɗa juula yagal ngal gila fewndo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam gila ko adiɓe juula yagal ko hunde dagiinde woni juula yagal kono noon e no seeda no sendodira hakkude julaajo julɗo emo wona julɗo no seeda wondude noon e haqiiqa on wondema julɓe buyi ɓe gollitiraali diina kam e leɗɗi ɗin fof haray ko kufune on tun woni kufune diina kam kono haqiiqa on gollo dangal tawa diina kam iɓe waɗi ɗum sera sa nani on tigi no yewta julaajo on a tawa fewndo ɗo kanko e l'islam ɓe ala golludude sa nani himo wonda jokkindira a tawa kanko e l'islamu ɓe ala golludude sa nani himo janfo kawtaljo makko julaajo kanko tigi o ɓaaƴa jul on no faalaɗo soodude on o gunƴono o noddiramo gite ma o noddiramo juuɗe ma o yahara tun o fuɗɗo honno kanko kadi siko coñci o yeeyata townude coñci makko ɗi fitta ɓokka ɗon hari mo jooɗi banque buɗe ko ɓayru goɗɗo ari no landoɗa kankadi mo aray ko tappatu towna fewtinaka o yewoni to wallahi julaajo si huli Allah o wuuray gurdam moƴƴan aduna o maayaka laahira tawa ko toon ɓuri fof wonde gonɗude fowtaare yo Allah hokku en ɗum kono si wattoranaali yiila e woodugol e huɗagol e wiwgol haa e tenen je jeegoo jeetati hewta hara o tenen on hewtaali mo wiwno on
modi neɗɗo yo wowlu goonga neɗɗo yo wowlu goonga julaajo yo wowlu goonga waɗowo devise yo wowlu goonga yeeyowo leyɗe yo wowlu goonga yeeyowo otoje yo wowlu goonga yeeyowo ataya premier et deuxiéme hella ka sukkar taw woɓɓe yiɗa sukkar ɓuy yo wowlu goonga yeeyowo follere yo wowlu goonga yeeyowo kankaliba yo wowlu goonga imamujo yo wowlu goonga sallijo yo wowlu goonga ardiɓe ɓe yo wowlu goonga sabu noon allahu subhanahu wa taala o wi wala yajrimannakum sana'anu qawmin ala an la ta'dilu idilu zalika aqrabu littaqwa ule allah wi no woɓɓe wirata ni sa yeeyali angoro sa juulali angoro ange darnugol suudu ange yawgol makka ange soodugol oto haray o woɗɗodiri wona goonga few usmana bunu afana en ko julaaɓe wonno ɓeɓe juulali angoro kono allah mantiɓe allah mantiɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jogiti balawal makko ngal wi lorrata usmani ko golli ɓawanni mana kala erreur mo waɗi gila hande nawɗi yeeso allah yaafanike mo on ko julaajo wonno sa yeehi makka a yiyay batte ousmane yiya hôtel ji fof ɗiɗo ɓenna ɗo wonno ko galleji ousmane ɗinni ko okki kon sa yeehi madina a yeehi jardin ji ɓe wi ɗum ɗo ko ousmane hattalani duuɓi jelu gila ousmane watta e leydi ha hande ɗum no gollude oɗon julaaɓe huule allah ɗaɓɓanon hoore mon ko heddoto kon haray ko ɗum waɗi sikke ala wondema julɗo kañum gollay golle moƴƴe o anda taw diina kam o hoolora allah on say noon e nder programme julayagal makko ngal ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala o wii ella ala nde honno nde ɗaɓɓoton bénéfice nde ɗaɓɓoton ɓural nde ɗaɓɓoton ɓeydindu kaalisi ko ɓeydi e mbuɗi mon ɗi ella ala e mum allah subhanahu wa taala no andi imo renti ɗum ɗo ko e suratu albakara haray musidɓe julɓe tedduɓen honno saakitike ko wiyete kon aadaji hoɗɗum woni ɗum e margol maakiti waɗa stock hara ko tuma yimɓe ɓen sattira wo siko maaro siko nebbam siko fari siko goɗɗum go kadi wona ɗum kono ɓayri ɗum ɗon ko teretiwkum yimɓe ɓen fof gollirta ka suumaye fof golliray beer ma maynes maɗi ɗiɗi fof golliray bireeti fof golliray ɓira ɓe mara ɗum ɓe ferma lanɗiɗo o wiye ala taw ha miskiɓe ɓen soƴƴo ɓe ɓeyda piriji ɗi ɓeɗo yo hulu allah ɗaɓɓugol bénéfice ella ala e mum kono noon sattinangol julɓe ɓen sattinangol miskiɓe ɓen surtout e suumaye haray ɗum ko ella janon noon ɓeɗo yo hulu allah ɗum wonay sabu jarrabuye ara e leydi si bakkatuji ɗin ɗuuɗi lamɓe bonɓe aray tawa ɓe hulataɓe hersata ɓellaɓe e sattendeji aray siko leɗɗe ɗen siko lemun ne way koye rimata si rimi tun yora siko kaaba ngal fuɗi ngal sawtira honno ngal yuppira jombo kangal sawtiri ɗon ngal yuppira jombo kangal sawtiri ɗon siko foññewal kal kendata ndiyan ara ha yoola yimɓe ndiyan ɗan ara no ɗuuɗi kono si dabbigo kunni mo yiɗa wono ronni bidonji sappo e joyi nogay ene ndiyanno ka ceerno kaariɗa ndiyanno ka ɓeeɗa fof no sattira ndiyan ndungu fotno yoolade ndiyan ɓeyɗe mulude allah kono ɗum no metti faamude ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa taala o wii wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu
minkum khassa koni yo rente bone mo tawata ana yumbutuɓe ñaaki ɓen tun ɗi filay woɓɓe go ara ɓe yumbitani ɓe feññimɓe zina ɓe waɗayɓe jungo tew wiya ko kilo waɗa juuɗe ɗiɗi wiya ko kilo ɓe sonnaɓe ɓortorɓe ni no yaha ni ɓe julaɓe wonayɓe fenande ɓe sottinayɓe keeri ɓe hulataɓe ittata jakka ɓeɗo fof ɓe kasi ɗuuɗi e hakkude yimɓe hedditiɓe fanki bude ɓe acci ɗon Allah adday bone tawata bone on wuɓitay fof wona woniri nokkeli go ni haray ɓeyden hulude allahu subhanahu wa taala e hara en townali honno julayagal ngal makitiji ɗi prix mum sabu suumaye ɓeyden hulude Allah si tawi en ɗuytata prix ji ɗi haray modi watay ɓeydu sabu suumaye haray mi torki allahu subhanahu wa taala yo Allah newnan en suumaye tawi en no moƴƴiri nawnuɓe ɓen fof yo Allah ndekkin ɗum wasuɓe ɓen fof yo Allah okkor ɗum jogiiɓe yo Allah waɗu barke ko jogii kon e luutodirɓe yo Allah fotti e hoore goonga e allahu subhanahu wa taala no jogii moƴƴereeji yo Allah hewtin en moƴƴereeji makko ɗi rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wali salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ibadallah, innal intikar li'iktifa'il asar min mujibatil halak wa tarti min rahmatillah wal isabati bil amrat. Musidɓe julɓe nene goto en yetti Allah en jarnimo kanko on mo tawata kanko woni giɗo moƴƴuɓe ɓe en juuli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam honno en toranike ɓe kisal kamɓe wondiɓe maɓɓe ɓen en seedike wondema ko ɓe nelaɗo Allah ko hanaɓe jokkede en toranike ɓe kamɓe wondiɓe maɓɓe ɓen kisal yo Allah hisimɓe hisingol ɓawo ɗum wiyaɓe Allah ɓantumol ɗino joggeli ɓeyda prix taw ko sabu sabborde suumaye ko sabu suumaye ɗum wonay sabu ha Allah nangitira ɓen ɗon ɗum ko ella noon taw ko tuma yi miskino o jalamo ko tuma yi tampuɗo o jalamo ɗum ko ella noon si tawi kala ko woni kon inna anda menen ko men wonɓe ɗum ko ella noon ɗum wonay sabu halkare wonay sabu pottingol yurmede Allah e nokkuma e yimɓe wonay sabu heɓugol ɓe ñabbeeli ɗuuɗuɗi tawa ko sabu ɗum ɗo woni sabu mum wonay sabu perdi jawle ɗum noon honno musidɓe julɓe ɓeyde hulude Allah tuuba rutto ka allahu subhanahu wa taala sabu dey wallahi peeji gono takko ɗo hundutuɗi leydi meɗen ndin ɗo ton jamno ton ɓuttuno ton nanodiral no ton yaafodiral no ton accanan hakkeno ton mi andari ko waɗuma ko yaafadolan no ton haray enen kadi ɗo kodi yorutoɗey ka allahu subhanahu wa taala sana ɗum dey ko ɗum waɗi Allah wi ka deftere makko teddunde o wi bone on feeñi ɓe feññini bone on honto ka leydi
e ka ndiyam ɓe fiimay ɓe yahay ɓe zinayi ɓe wonday fenande ɓe bonnay peese ɗen awaɗa e ɓayru noon ɓe waɗi ɗum allah subhanahu wa taala ga nangitiri ɓe ɗum o yafanaki ɓe handey tawi ko sabu bakkatuji maɓɓe ɗi haray ɗum noon musidɓe julɓe nene gotoɓe tuuɓe ruttoɗen ka allah subhanahu wa taala par ce que aya on ko holli kola allah mi yardi on ko bela joɓe ruttoto ko allah subhanahu wa taala jiyaɓe allah tedduɓe lewru suuma e ɗum ɓattike lewru ɗum ɗo wiye shahrul hufran hiɗum wiye lewru yafanede bakkatu ko ɗum waɗi ñande goo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe woni ka mimbar ma ka mihrab ɓe wi amin 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 laaɓi tati sahabaɓe landoyiɓe ko ɗum woni ɗum ɓenni ko yimɓe tato allah halkiɓe malaikaji ɗin ammini min kadi mi ammini ko homɓe woni ɓen tato goto e maɓɓe ko wurduɗo e yumma mum e baaba e mum ha kanko o maayi o naati yiite himo marno ka o heɓira aljanna ɓayɗo hari yumma makkon ɗon ɓayɗo hari baaba en makkon ɗon oɗo o huɗama malaika ɗiɗi wi amin min kadi mana nelaɗo wi amin haray ko wano noon kadi mo inde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janta yeeso mum o wiyani sallllahu alayhi wa sallam oɗo kadi ko goto e huɗaɓɓen tataɓo on komo ñande goo suumaye tawi ha ndu lanni few tawi kanko wona juulugol wona horugol wona waɗugol umra wona waɗugol moƴƴereji ɗum ɗo fof o waɗani wona waɗugol itikafu o waɗani ko nadatamo aljanna oɗo si maayi naati yiite haray ko oɗo woni huɗaɗo on say ɓe maaki amina ɗum ko goto e ɓe suumaye tawi ha lanni ɗum noon tinne wallahi wona ɗaɓɓere bénéfice fewndi e suumaye ɗaɓɓere bénéfice on ko honɗum kaka allah wi ɗon wondema ko kanko tagi on tawi noon ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko fiyon moƴƴin golle ko fiyon ɗuɗɗin juulugol ko fiyon ɗuɗɗin janngugol ko fiyon ɗuɗɗin ittude sadaka ndaron ko leere honmo ɓuri moƴƴude ko ñalande honde ɓuri moƴƴude ko lewru hondu ɓuri moƴƴude yahugol umra ma waɗugol ɗum ɗo e ɗum ɗo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko ɗum woni honno gandal ko ɗum woni pinal wa fi zalika falyatanafasu kori ko ɗum ɗo aɗodirte mum falyatanafasil mutanafisun kori aɗodire ɓe aɗodiri e ɗum e waɗugol umra e windugol yimɓe umra e ñammingol ɓe ñamete e ñammingol ɓe ko weeli e wallugol ɓe ha ɓe hoora tawa ɓeɗo fof si hoori siko temedere siko wulure a heɓa e baraji mo kala ko heeɓi kon tawa ɗuytata baraji hay goto wa tubu ila llahi jamia wa fi zalik falyatanafasil mutanafisun waɗe ko moƴƴi a wowlay tun miskiɓe ɓen sikka kañum yamiraka hay hunde ɓe sikka ko patron ɓe ɓen tun ma ko lamɓe ɓen tun wallahi miskino kadi ittay sadaka doole makko ɗen waɗugol askar makko on wallitagol piiji ɗin ka juulirde wallitagol piiji ɗin ka ɗaawi wowlugol ko moƴƴi sottingol piiji ɗin ittaɗa addaɗa haɗay en fof e to ɗe waɗen ko moƴƴi en aroyay en fof ñalande goo ka allah wi ɗon wa an laysa lil insanu illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu ljazaa al afa kori ande mo kala yimminte yoɓite ko golli kon ko sewi kon e ko sembi kon tawa babay makko ala ɗon tawa ɓeygu makko ala ɗon tawa yumma makko ala ɗon tawa mo welduno on ala ɗon tawa climatiseur makko on ala ɗon ka oto tawa climatiseur makko on ka suudu ala ɗon tawa aéroji ɗin ala ɗon tawa dalaji ɗin ala ɗon tawa oya mo heɓata probléme tun oyna si satti ko oɗo noddata tawa on ala ɗon kori tuwa tuubu ilallahi jami'an kori tuuɓe ruttoɗon ka allah heydintinon relation on hakkude mon e allah subhanahu wa taala wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida tuubi e ruttoɗon ka allah subhanahu wa taala mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah newnu goosuma e tawa en yo allah newnu sakkitode lannugol lewru ndum tawa en kala jogiiɗo bakkatu e men yo allah ɓoorumo lootumo e bakkatuji ɗin kala jogiiɗo ande e men yo allah ittanmo andeji ɗin kala luutondirɓe yimɓe ɗiɗo yo allah fottinɓe yo allah jaɓanɓe moƴƴereji ɗin
ndi leydi lagine ɗo moƴƴereji wonɗi gaaɗi yo Allah duumin ɗi ala gaaɗi yo Allah addu oɗa barke mum. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا عبيد ابن عبدك ابن أمتك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.